Thank you. Banoka Friday summary. Thank you. Chagalong, thank you, brother. Ka summary min go aja kam kon ba ka ni nang jok to. Chiloi de ter long. And ba ngay je no indeed la no gi indeed mo cause every time you want to sing. Indeed la go be kwai ni go be ked no mo. Go an go teran ka dit kel mo go ro dong de lo de la test ka je. Come Friday nang consort me ka boku chi nyuma na Ellen White God. The temples and its dedication, page 35 and 50. I don't know. Guarda mo siya lara no an book din me take a deed to show ka quarter ka jadang ji. I don't know. Ka an di ti chaga de ka bok na dang ji ko bi kan gule chat ka bong ni Moses dang ji te kon bo. Book in Julian to ora ka some in Julian Psalm chapter 1 a woman is Psalm chapter 41 a book in Julian no more. Book in Raude to ora ka Psalm 42 a worker Psalm 72. Bogun Jogdian, Psalm 73, a woman is Psalm 89. Bogun one Dian, Toraga Psalm 90, a woman did, sorry, Chong what the Charlie, Psalm good, link Janaga whatever. Did 90, woman did Korkel te Bakel. Bogun Didian, Bogun Jogdian, a did Choka Korkel te Borrow, a woman Kor te Janang di. Kakan Bong dang di in Chaga Dagatin at all. Dung do and book din point there. Then you can no take a deed te chow nang ba ka gwari brutenium. Nay de cha detenium de cha gorakan. The deed in China Queen Minan K Jog Chow go any deed gun cora. No got cora. Te tell a thick as sunduk mother wife ko kajan gwa dan. Che take a deed on one de cha gorakan. The mood can de larango got cora too can go a mood can David. Guardin ga kene jana to mede kono nanga no a deed 42 a woman 49 deed 84 a woman 85 ke deed 87 a money deed 88 kento diala to de ka lare jen ga gad kora ano chi asef kene gad manne che tege deed te cha gore kan bo ano deed 73 a woman 83 no ke deed to kong de cha gorba ka kwiwa kana lwa going up to the temple Ted ke min cha lar manan ken yaman wo jien dun ka rei village ni kun ma kwela wo gwa la manatin ka dio ka ron ka Jerusalem la te gwa la mane dia tin dong te ne de jien ka Galilee ka ne de jien ka Nazareth ka ne de jien wi ni tong kong ku ga la wo ka Jerusalem what de nyama mo I think it gives you a very good picture ne de ju ko te ku le jien te la ma dong ma lat ken ne ket ken ne dit ko ku kan la wo ka Jerusalem no la bata ga di ta shara la ka ba ka jen gwa mo di mo bi je di 120 to 134 right kan ga jen ku mo ka di til ya kana ko da kan ba ke the praise song til ya kana ko di 111 o mani 118 di 146 o mani 150 no did 72 but jogo kon ga kui din da to ta chi mo chi David ka gor no muno no indeed the altiga David gor to take a peg mi David gor ka tin ja gor ga kora kan ti ja gor Asaf kan gan man kan ai kong tin chi gor ba chane Moses ngai ba ram kai radian ka chane thang nas ba chane ka je chi gor tin chawe most poems in the book of Psalm were written in the time of David, 1000 BC. Labong one din di alguara ka guada ti David, then the guada mo David take. No. So the collection of the poems and the songs continue to grow after King David died. Tang din bakin ken chonga yen guada mo David take. Tang ken chung ngot kama guada ka korga me shi David chetedi. Korga me shi David liu. After the new temple was built, many people believe that Ezra ordered the servants of God to put the different collection of Hebrew songs and poems together in one book. Char tang na zabano ka korga me shi Ezra gwade shalwa kon me cha ben taza kanenyo. Ano chetang nas we shige jako dong de kan bung ni din de kan galas gos kelba enyo. Ko ba lwa ko ba kuli nyok dedicate nyok ko. Ngay ko nan go gwa de nyok lwa ko kam ko de nyok che te di to ngwan be te cha ket te den gwa mo so diu kang na zan go chi
chia the rabo te ga tang din de chana jo dong de na de bong de di de kalas gwa kel ala bo gwa the mena tell our God led these only men in their work. God showed them which poems to include in the book of Psalms. We can see both God's wisdom and man's skills in making of the book of Psalms. Lo no gwa the mena te ga mi news akon gwa me and o chetega wuni to you could use don't you con de la wuni koroba men here let's include women at the same time and otega ne you could use re let kada ne to ko chi go book chicken las gwa kel chicken go gor chane jigo no chu could pelle chelas re muka re muka min cha kamera na lablat ran and go dong de book di ne me de to go de tin chane ne no ne me te mat ko kana ran and go chi ka let kel ngwa me tin tama ko chi could che pelle chelas wiran then chiran wo yen che tin pelen chu ko da kame che wala ka paper ke che wo gor ala me de ne ko 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 en wala no Bible truths come from God. Men write them ideas in the human language ala bo to ko baken ko dung do chiran che ga ben gor ka to mo language ran no ka jen kuimet ke no. So the Bible is an example of God and human joining together. No Bible point there come news of a news me jo kon go chi kran ka ko chara dien mat kel ko de can let nika ko de can let kel ayo I'm reading a different version and ka Sabbath school and ko de kon get two different version ayo yeah. So we see these same things in Jesus. Jesus was the Son of God and the Son of Man. Chane la de mebe chane jenere Jesus. Ko Jesus a God ko kajen ba garan. What the Bible say about Jesus, we can also say about the Bible. Alawo min chi Bible a lot ka kui Jesus, but they kon a lot ba ka kui nga ka kui Bible. Both the Bible and the Jesus become human flesh and live among us. Then jalara no Bible point ka ne Jesus point ko ngai kon ni ye chu chawe riet ko. Then jalara go chebena la ngunta ma chebena la ran ka cheben chieng nika cheben chieng re dan. En lat ko kana ran ke le me wa shi mo pai ro da to. Te ko kon ke len wal che lesson pai kon to tin te pai kon to ke lesson la je odi. Lat ko point chawe lat nga lat ko point jena lat dan. No she could say we mon can liu che kan but go ro ba kon ba len lady ba kon len jak ko no de kon na de kon ko no re kan she loy de tes along ko chane chane lesson me chane je to kel ne kon yal te kel ge Amen. Eliak te gwanda ne lesson mo galong en bug de bit ko kon mo ke comfort ke tinyen wano ngai kon e kwero kos te kel ko kon ka linga palan. We kon che ke me chi David we ke duer ke tungwana long ka lenga ko the ganga ka lenga ko do ne vegetarian ka ganga ka jek so te tung one experience dan wo kon tere teka nen kon re boko chale samen so te loide longo chu kwero ko che jako be barar ke tuk dan ke je ruone me ke chi loide te ze long ka gan mare ten chi kon lwa ke ngi den wale chi kana la de gwa braro do ku kap ke len ke baro de re yoga ka wadare kwen ka den bogo me ka guda gwa me mi cha gor ka patriarchs and prophets o right ni bogo ni kana kana dite chuwa cha la do en book David endit book din David me a wache wore tun wani long tin reite ka tin tanasen eno don brana ngajo dwere ngu ki braro de woj pinyi di nyam pot ki brante ka ngas mi ngi je o ene duode ko ze lon ka lane la chut ko la kap ka nyal ka rana wie ka ko zo lwa cha tung wan cha ko gortin ti news ko no de ko ri ke de ko kos ka de kon ring ka ko di de ka de kon no ko kana kai laide de kon no wenen ka bere ke di de ke hebde cha latin na mo kelu lwaken kon ko de kon ta ka ngas bo mugwa ko de kon duer kon de kon ka lat ka de kon kut de kon ke je ko kon gat ke tin che kwan ki che mek che kon ja ko kon gat ke so ler kon ku sta la je long ko goi de ngas de kene chiang chung ni de kene chiang ko cho kon loy mar ke je ka kai lai den cha kam kon je kon ga kere bong ni reality ti loy de te ze long ko chi kwero ko che bogo me che kamrar ke kwidan bane je ku ga ka pal bine ye chu luny bane le je ke chang ando dien
ene langne ele awo ke jimeral goidero pos pora pos intinen tele ma wanji kwara tine goidi tine ne rei diet rei diniti rei ngine me chingune tiloida tes ke nobdu ko tiloida tes ke kandu ko tiloida tes ke gangdu ko tike dida nok da manda je din mo galong karaje long jang ne ko bineya poin ke dit ko dit nang ke ne tie ka du kwara abu ko me ngi ne ka chu re loin ko ke ne tie ro ko ji la gang da mo ke ji la posta mo tiloida tes ke nobdu ko pe shodi shu kwer medit enana amen amen